Good morning. Nani na po Delhi. Ni dan hang ni menta but ni dari New Delhi ni dan ni po Meghalaya House. Kibun pagi jam ni kami dah beda bakat ma berkiwe tenre ngimtip kan jayu kan long komno ngimtip teman re metas ngi ngin mi nang ni kampadan ru yang beda bakat jing reschedule ke flight ban reschedule ke flight dan ni wat ban cancel ke flight nang ni sete po Austria. So far so good kita ngi chakmat but kibla let kila dan lentiru ti hado menta kim pat ai advisory bekin sekin sange flight rungi tegamut ngin lej bet al kilinga baleng lej lara brokhai kilej ngam ban sing hab ban lej lang ka sokya hi gayeng kesam sokya hi kon kiti taman re lada poi du put ba ilong su ban sa sthi ti ngatrai nakalyang jong sarkar kala ban wan helam no ingi sini lani kan pensange no ya kan ngejing lej yang hadu menta Shakti gari bingi lej kam dan ye bale sing dawan phar kanum dan jing thod ye hitin re ba nyangi iba rimari dan hang ni ba iba babet hante iba enjoy jing khia ti kini kin dang wan pat sanadin ma kidak dari kadik slagi wadang sa ti kin sawan ni hamdin kini ngi lai mi dang step kini sawan dak limit chbet mo bye bye mo ini anyo tibat Oh, jangan. Tunjuk ni. Jom Bariman. Yes. Ay biang deh. Things good. Chalo. Ay ma. Sekunduk. Session fish post dah. Ma. Taswan mam jah sini. Lepas deh. Juklat pun phone. Ma. Austria di long tar yang ni. Mi jungi tinggi dan stu terkenal tuan dan pas pa. Taswan mam jah dukan kong bi. Ma. Chalo. It's been great party. Let's go. Pisum lah apa yang jual ni kat mana pilih jendela berapa? Snow. Kuslai kue yang lu. Tambah ni sibuk kita kising dua mah. Bah kan lat kita kiki berapa. Mang jidan lagi kun kiki dua yang besar. Jadi habis hab bahaya kata. Kedai kan? Ti bingin nong dah kumui rumsung lang om. Nomor ba lada baru kilit lang ting ngin pensange ngin small nang om. Kidan di benda pedeng jungi belap pensange noru ki kimlit shu. Tin re ngite ko makalong lada keempat pensange hin nak yang ibor beripet ti ngi mentang na hapan dai lagalay. Is this a wise decision? I don't know. Ngin kilit bet. Chalo. Mangi begin porok ko ni. Besar. Dua. Good morning, Kinan. Good morning. It's recording. Yeah, it's recording. You ready for the flight, for the journey? I'm totally ready. Good. Be positive. Should be like that. We're traveling in the midst of the almost declared war. I don't know if by the time you see this video, I don't know if the war already ended or just started, but we're going anyway. Going to Vienna. Let's go. Mama do ya? Ada bisa? Hah? Ada bisa? Nampak. Okay. So no we yeah, kami thanks ma. Saya katakan setenar bikin dijat kaman siang teh. Apa yang ma? Kata kamlong adventurous show. Kam ngimtip ke iban ja tambah. Ni kerman ba ya ka babahe tata. So all the single ladies says it's cool, but for us, that's very. Of course. Single lady. And you should be saying all the single ladies, no, going to Vienna should be fun, but for us, let's see, long no, ma, sure, ni lah edap nang dia ngin yang, sini no, hey, kerja ni, Barundal, Around 8:30. all the best, Senawan, ma. Save one day Pero Sekindo stay. after. Oh, liga plahas na. Okay. Let's go.
tip top. Top. Elmi. Hey, sekenduk lah FP nang pen Jangan penbiang gitu gini. penbiang mah. Di saat. Nama pila pen saat pala ding imenen. Sekenduk. Ferdiru lah kalam tak ya. Sekenduk stop. Ngai sis ngoi na. Chalo kan. Iba you, Bajaf? Just like something good ya, nah. Tikna. Okay, they hope begin to me a light. All good. We're leaving Nantan po Meghalaya House and we'll be going towards the airport. Sedang keren pareng no jad baka day ka vlog lagi ri pareng. Moso yai. Nam tagi porlok sungi ki bam day ki khasi ki bape ni video te ngi hapa ni keren pareng mo. So there's so much tension going on between these two countries, but we're still heading out of the country to another country. Hopefully everything will be fine by the time we come here or by the time we leave, and the flight will not be cancelled. Ni piom na ba jal Kedai. Em kam cancel je. Lalit mengi ka day be ban long ben. Ada stay ban. Kedap kam tu mah. shake hai chaliye ding 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 ding. Di hotel lah gini. Ni hotel sudah ni 5 star. Kani jisha nga lawan pila jusah ni. Oh di nga jisha kani kau ini ki building ngam tip shu di kanu nga kalaja di jonga kau ini miswa. Di kani kau ini jadi belum meriat. Oh kani kau ini jonga. Dari jonga ni. Kisong pi di kumnum tu aim tu. Jangan lah di. Oh Fladi. Ya pan ngelain no itu cukidar bi ba ngamla sun pe jongam dan cukidar ngelain cukidar. Ada pe lemon tree premier Rose's house. Ni teng hotel sendiri sini ni. Imat kidam si jakai man mana ni? Maybe kau kedai galanti airport ni sekarang. Ani construction pit ada. Ani mengandan langkong kawai hotel kom tete la dapat ngan Aisa free subscriber brokat 5 star hotel. Te penerus pak ngas sikit-sikit ngan 5 star hotel lai free sa IP. Just joking. Terus pak ngang senyak di BMW tengah-tengah lah tiang. Train mesti 5 star. खिलाड़ी भी पहुंच गए थे बट अब देखा कि रात में भी अटैक हो सकते हैं Tambah so far so good. Kani ni kayu am ni kaya plane am ni jerong. बड़ा कोई विमान है फाइटर Hai menen kaya ni. Runway kan ni? Runway kan ni tu bawan kayu menen mau ka. Kam ni runway asing runway di stay kaya nang ni tu kali paksa tai siliang. Ya paksa tai. ये रनवे को Oh ni tik flight i makayang hijo. Ni ya ni makayang hijo tik flight. Okay. Ai pang. Kasi ini sir meningkong i Delhi kami demen step pang dia tina. Kada ilir. Nam iu lah tu bawan lah. कोई भी देश साथ नहीं है पाकिस्तान में Bayok ban sang ni kan dia. दबा कर देना चाहिए Ikut tang airport, lalit hotel. Nice. Subang tak kawan Delhi. Yo i bertay ke bapa ji mana-mana. Nice. Kano? ATC kita. नहीं देखते हो Tay. Air traffic control. Take office ke berjerong tam hang ni apa Delhi. Take office mana ke tente? Bani ba jual di bedang. Ha? Dan apa deng kijing mood ki ba jeliu. Relax. Office Delhi police tu khana. Snow tay. Oh di kan jalan. Mahatma Gandhi. Ya. Jing bun breu te slok ni harong ni hang ni. Bulan ke jerong ha. Tapi yang lain yang ni sak.
Habis yang lain tu ni. Yang lain belum DJ atas. Saya kan ni ayatnya aku ni melalui hari yang lain kembali ke sembeli mensyuah. Sial. Harus penitang pasport. Saya paspor. Saya nak pasport ban yo ban room support sampai dan pasport kesak kali. Do I have a passport? Yes, I have a passport. I'm busy with my visa. Please, please. Ani, pan card. Yeah. Everything is fine. Rayu ada pasport, rayu ada Islam, ni pasport juga. Nak ni pasport, ya benlik lagi. Jaka prepare, but visa ru London. Ini visa sah juga. Everything's good. Let's go. Jadi saya ni ngelatih aku ke troli ke bahaya bah ngala order online. Kita malongsa kali epat bah. Kalau hek sebab pelat hadu bang nang syu ban penenkam penenkam syu mela pendaptiar syu. Kemensing hab syu pano nai perlok ni para merjan dak ni ke kamarit ku ni. Di lardi ba kilik family tengah kena dipira bahaya rudian ni. Kemerai bakrau ni. Tinggal lardi ba kilik marwai tengah la ba tira kamarit lihat suk benlek ba banra banrong bandai kuma jonga ba di tengah saka. Jadi siapa kai di usau saka. Sau saka bro kai. Jong ba dayan ni arteli. Oh, nice. Early trolley. Anyway, line berjerong pa batang ni rung nang ni bagin ya yo ban check in luggage ni haban ya le immigration and stuff like that. Mata ni ini transport Dubai sa Porsche po Vienna. So kani ke trip ni video tadi balik nang ni sa Dubai. Chalo. Jingbun Buriu hang ni hapo airport along Shisham ka train station. Jingbun ke Laima Shisha. Ke Pajba. Kenapa kamu kata saya ni bagaimana? Lada spek ni ikap kemabun ha ki nonglet jinglet hamtam ki ban nabari belaya ni no ni rindian bende ke bon lai kareng bon ki jat bendriu ru te miru lalong no kamang ni pai no sila ka jom guru te I hope akan tension kanum tension no tak tama kanum he kanum escalate na tiom no na bakra ada Tapi tidak escalate ni te susi ki di सब टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का. Ya. Let's go. Ini gitiar ki bamlong menra daki travel. Ngati ngara bilordut ki kat. Alright, macam inilah ya mood crab Bandung support check in lagi luggage ko jangi. Ti ko makalong him tampat idon jing ya kadang ijo jai hang ni pat don ijing khore ayur Ti everything is good. Katai dang ya ni dulan jungi bar pet bejrong ha tu ha ru hang ni. Ti na check in ko ni tutak tum syaru satai. Ti once mingla check in ki luggage tengah try smooth sail. Ke flight ni kedai por khatway buje mentala ra jandan pra buje tiga orang immigration nadu checking dadong sedong kan simpor kumba arko minute adus nang ketai so everything will be fine. Okay, everything will be fine. Duen ta jungi bingen ya poisok kani kamdi ka kam li sang de kam jakpo jungi ti plus 2 hi kalong badan kam terde kam li sang de haba la habong ban nai li chu
Nomor berkam banyo jakpo banyo kamay gaji ba biang ba kambiang isen ta lejong ta yang sem bat keri bekerja penreu tak daw ng hapa nilai jar tinggal sya cancel tinggal sya cancel harus kau najar Apa kelai? ada ni bikong lawan dah kaba ka yes kedai ya dua lem nak tajung iru mo ini poisuk ni ko ti katroli ji kong di lom ka auto mulai wa he ba tak pesa ni dan ni mata kumba khatra kumbar ha which one which Don't on this way, please. we are in a group actually. No worries. Alright. Around 18 of 1, 2. Khát sáu ngút nè kan nung ida khát sáu này. Khát pram berokhay. Leiden lu berokhay sini. Khát san good. Sak tu ni. Oh sorry. Oh berjerong hala. Ngamar si teng yang dugai. Alright, mentang lah dan marway. Jak ngantip sih ke airport bahaya ba. Terus dep immigration ke strict ba. Tengah baliwat ini ke gate 3B men bangin air se Dubai. Bahaya ba Jakarta ni tu bro. Dep yang kena lakat ke mall tu syuting lah. Okay. Takkan mentang taman wat ya ki Jakarta. Late ngantip sino ba dai. Musyawat ni. Case 1 to 26. Apa ini nur gamlap su les tang ila dia pakai video. Sino gidan. Ani ki mall hang ni te bro. Pese. Ki mall te bro. Hai. Oh kini. Oh ini gate ni. Oh dia hang ni pa. 1 to 26. Ani hebat percaya ni. Percaya ni kalau kau hebat. Oh ni deh, ni terlai iya kiplin. Wah, jadi wifi perlu. Pak bentit. Oh, kita lihat tu. Pak bentit tu singklik apa. Pendai apa undang sama video ni kemaru remas ni ngalak siap lengwir ngamtip nak posisi nuru berdiri bang hamslam kendiat sebet dengan sesak kalian umar ba yang syai tenre di belong di kumni ya di mereng le trem hari lejong le ka baman mo dah liri india di le ka baman hari lejong tak baman ya lounge ni hebat lah terasa sini ni begini tapi sudah tak gates 1 to 26 oh ni tang jengai bak gitu oh itu Pak Jeff ini Pak Jeff yes li Pak Jeff finally li Pak Jeff ya sang muri-muri tiri mah dilajak lenti try sama kata saya duduk sih sama akhiran ni film muri oh di PT Irish House nice kini kita pilgrim keleng-keleng saya teh Pak Jeff yes dah kenduk dus kini dah khamsus kan kini dia menyak beri sakal bas sih masa kali bang mesti kikun sih oh ni bahaya kat TV betul oh ni TV lakat ka sinema teh Pak Jeff oh Pak Jeff yes, no. Pak Jeff is not listening. Oh, ini bapak.
Tu hantu kelawan page di flight di Shopee kat kawan berfirman. Baju F. Dah baik. Oh, tak. Aduh, kali. Kali Mr. Bean. Halo, kali Mr. Bean. Hey, saya kedai. Kribi ya? Nah, abi pi ais dah balik tu an ya sikit-sikit ang deheng syang ni. Kali ngopi ini nur ngamlap syu. Ngami syu ini nur. Ya jajan. Halo. Tekan dak buat mirip apa Di parking lagi. He. Di parking arteli nya lagi kali ni baca. Chal ki ai kita. Kya sih? Chal ni nya, siapa? Dia banyak lang hap ong pat ikini. Oh, ben habu. Abandon either disability. Wah, gitu. Oh, itu. International roaming dash. Airtel. Ai ka kadi tele. Tama problem is melalui international kya hona baka circle jong. Oh ini kong relawan ni. Ini bidan sini mo. Mesti. Okay. Tip ko mga banyawan lang. Ilay show lang. Ilay mo. Even kanina. 2 subscriber. We want to activate our international. Hey matrix, selfie the matrix. Apa ni aja orang ngestoy. Kabamut kani hang ni pinumla ara banle international sim card daka card jong phi ba phi apply na po notice wal phi ka banne phi banne thamai bilang ni ba phi new international marga Airtel kalong ke Airtel kalong tamalong flopat ba barokai ki balik na notice ki sim card ba apply na notice pinum kimlong eligible ra pinum yo banle hari ini lai poi fion sak ni lu mene ni kong sya le ilawan ye wat customer kong sya. Hah? Yes. Nice. Biang. Hah? Yo. ये कर दिया ना मैंने आपको सेम प्लान 402 नहीं ये 4602. Not Airtel. नो इंटरेस्ट Kani sama macam. अनलिमिटेड डेटा है ना इसमें कोई कैप ही नहीं है डेटा Unlimited data 1000 dia spa. 1000 minutes calling and free incoming and outgoing. 1000 na tahan ribu suppose ngi. इससे बेस्ट प्लान किसी भी सिम में नहीं ना एयरटेल जियो वोडाफोन किसी में भी नहीं वो तो सही है लेकिन हम लोग को उतना नहीं चाहिए वो जो अनलिमिटेड वाला कॉल और Call देने is से 1000. Call is 1000. 1000 minutes. 1000 minutes. you said Data, unlimited unlimited data. तो चाहिए होता डेटा सर डेटा है आपके पास Unlimited ऑडियो कॉल data कीजिए मैप and सबसे ज्यादा आपका डेटा जाएगा मैप में I think मैप में सबसे ज्यादा डेटा जाता है हम orang tu hak sanspa sejar sanspa ujung aja aja pat ulak ban activate dah Ya, plan ka Airtel plan. ni lah no. SIM card tu ni no. Kale. what other offers do you have सर ये प्लान वैसे आप 5721 का था हाँ और दूसरा आफ्टर डिस्काउंट दूसरा हम मैंने आपको दिखाया Sasta offer. सस्ता ऑफर ये सब 15 यूरो का इधर में होगा कि नहीं हाँ जो अनलिमिटेड डेटा भी है फ्री है 4069 इनकमिंग फ्री लोकल फ्री नहीं अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर नहीं अनदर अच्छा तो only this one ये तीन प्लान he 18 and then he gave this is the lowest one So सबसे बेस्ट ये मैंने आपको अनलिमिटेड वाला दे दिया ये जो इतने प्लान थे ना जो अभी मैंने बताए वाले यहाँ ये आफ्टर डिस्काउंट कितना 4 Don't come here. 40 Kenya don't come here. 40 कम तो डन कम शिमले em dong Unlimited. bas thaj em de la pois te beli dia de thaj siap dah tak dia सबसे बेस्ट प्लान है से बेस्ट bentar dah siap lah siap kan dia biang 10 SIM card ini se 10 SIM card ini se Discount. discount कर दिया सर डिस्काउंट करके बताया मैंने आपको last सब मैम को पहले बता दिया मैंने प्लान ये वाला प्लान है 585 अभी के लिए 1 2 3 4 फिर है Pilih bro, dalam sim tu lah jalan tinggi deh. वही चलेगा सेम व्हाट्सएप वही चलेगा ये आपको डेटा देता रहेगा oh तब तो best हेलो Kak, दो का किस देश में चालू है? ऑल यूरोपियन वियना और प्राग में ये पूरे इंटायर यूरोप में चलेगा कितने टाइम का देख लीजिए ना और मैम होता मैं आपको जाने नहीं देता आपको अगर मेरे हाथ में जो अप्रूवल है ना वो इससे ऊपर मिलेगा ही वो जगह इससे नीचे में दे नहीं सकता कंपनी दे Kani kadai kebai sim card 1000 ruspak bah tatam 1000 na 1000 ruspak nam tas post ni kamu kalau long nak kembas 100 pak tinggal sis ni 10 दिन के लिए
Kamu saus pak tinggal sini. Saus pak tinggal sini. Ti lapim lihat kan ni. Kamu SIM card rapi kamlong. Ti haban lihat kan ni terai. Pas kamu sup pala ada village English ni saya pada TM long flyo ban access ke number di unlimited internet per 1000 minutes ke call. Terai ke lapiang ni. Mau. Sim. Ha. Sim bim le. और कम में होता है Saya ingin 5 दिन और थोड़ा सा कम कर दें 5 अभी फिलहाल 1, 2, 3, 4, 5. बोलिए ना थोड़ा कम करवा दीजिए थोड़ा कम कर दें 45 को भी नहीं पड़ेगा मेरे पॉकेट से लग जाएगा Tah. Ini kali kamu कितने टोटल 10 चाहिए ना 5 राउंड फिगर कर देना 45 kata ngila ladap sponsor ke सरकार ते अली 100,000 दे दसे नपलार नीले पियम ले ने तो वो राउंड फिगर थे वहां पे राउंड मिल जाएगा ndira pangisha Okay, okay. oh malasiu ke सरकार bro khate serat itai bai phone le sinan le di हने ने sim card 100,000 hit sim kan no kan ni em 100,000 em ngadang dia ngadang sim commission dia entrepreneur That is not entrepreneur, that is what business. the business ke business is Business minded. Entrepreneur mindset. या देयर आर 4 unlimited data but calls 6,000 chalo Melayu SIM card international SIM card ke bahasa Hajar Sanspa tinggal dimentang ngilak kela pareng international card international SIM card si post ni Hajar Sanspa kemukan long Sanspa Sanpo tinggal si sengi nila tadi bagi sim itu iba 999 ru nila kalau long ni kadang which is 5 GB hai tambah ni ale tam te ni kwa unlimited bed sete mangila ban connect sa kibrio sa selong mo yes kadang thaman yo le live rujuk ke por hot pikini ngaladun hangi hari pareng bat kini ke pareng le entah le live toh ya toh teman-teman ngila apa yang ni tingin bonoi flight ngisi kenu biar pipat hakate pat ke we ke Jakarta ke badai apa Dubai stay tuned please bon